تشت كي شوي شتكن ولا أمي بدنا تشيلكا أم وأنا كد أنت كن بنوا باقشت كن أم تشنا شولي وكي دي تشت كي وكدي أم دوشن أم شير قرمت كن أم عيشت كن أم بلاد بيجن أم شيفات شت كن أم هرتش تندوري دارين تبيجي حمو كاري جيان السر بشتم ما حموك هار حمو سر بشتامنا وش شولي شد نهف تقوم دشت أم تشنا دشنا جيايد نهفدي كي جان جيا خردلا بوكان كأشتنا بيجن تشتو مشتن دفيد دم صالي دك جيان يكون بدن هف هنا واشنت كا واتسري بادر شنت كيم هندنا فدي مش خورا كلينن وأمي خنودنا بسلمانة شي أري وكي دي وين شت كن وكيدي أمن مالش خورا ونشتنا معيشتكن أري نها عيش قديا بار كترونش ملمش بيجا ملمش أخو كريا أمن أنا أخو شكن أم هنا تندوري نها حمو كارين مالبات تقو أزدكم ولادكم يدن كان إيدي إيه قوشنا إزمير إيه قوشنا إسطنبول إيه قوشنا دفرة أم تنينا تتنهشتنا أم قالونا قالوا جي تكارينا كقي قالوا جي شيء باطمان تعيش كي هبيك تنبي إيش خروني نها ونهردو تننا فيجا قدرك جيروكي كون شافرة بيجن جيانا روك أم شرطكن لو وانت ما بابدوناكن أم لهبناك مسألة كردية أدبيات دنيا جد بيرا ما هردو جي بابناكن قتل ولا سرش شردكن إيه أدمت دشينا بشيلك به دي تقول كتخي تلشينا كتخي بسك أشخر هيدي تجد أشخر بسكنا اي تشيلا كده حزده نا دبي بعينات دي دويان ددته دبي قي حموك هاردكي جبروي او جبرتك اخو نشانه خال أمردو شيلك كانت تشكي ما تنشكش خضيرة وكيدن تلفيكون دي هاتي دني أنا والله بيكون دي هات مدني زاروكتي تشوا درباس صارك يا موك كيف هم درواس دبو وتشد ليستن وتشد أم خيس دليسن أم بوجوك دليسن أم كاخ دليسن أم تشكي أم إيب دليسن هفالنتين ويدا ما تشبوش وهين لقندن عن وهركي ميركي خكنا شو نبدأ بركبها تتني ماي استند سوارا ماما ولا انت بالسعودي يعني الجي قلت لي هذه دنيت هي الوري مزعف خشة جي خونا نبي اغا باردوغان وجي مزعف خشة اي باشا كا بيرانينك خويا جواني جمره ببيجا انت تشوا زوجي مثلا اي تشا زوجي ابراهيم يكرهون مش دابي برايتك رمانت وميرك جات مخصنا قروي انت بويا وي دورة تشخالو حسكر ولا خالو بتوتك بوس مظنبو واي نخو فيغا تظلم جلي كريا ايه بيجا كان باور كتظلم لي كريا لا الله زلينك تف كيف خوشمت كان از درسم فيغا خالو هندر باقج كان نا ولا خالو شو بطمانه ربيع وجيران زيالي دبجن ايشك وخالوتك هناك جينار جي زانين هاوبم دبيس بيربم وخال خبو خدي معاش بير بدبيك معاش تصينه ونا بير بنا باشا ام سباستك اشترى جبو صحبتك دبي رحمل دي بابيتا ايه بيجا تشتكين ام تشتكين ام شناكن بيجا ما خداي طافكي بيكي لكي غرما ام بيكا دواري ما ايم تخون ناخن كام تعيشيتكن أري من أزينا تشيك مشي فاق وطفات يوم طول ما تشيكرنا نقول قناز نبل نبي إيفان ولا جبادة تبرق وش دبي خالو نها برجوان ما به إيه بيجات باشا ولا هي يعني جبر جرمايات نها أم لبر طافي نجي خويدان تسري مداويت هذا أخو أم الأرضية خويدان دن ديجني كيمي ماي تقودان دي باشا ام سباستكن في خاطريته اي او غربة استرشابا خدي غراب شغلنا امانتي خدي بين خدي عيشة وراسك خدي تعالى مرادي وبكي صافي سباستكن امزي كيكم مرحبا نافيتا بخير نافي من علي كيكي علي تشتكي فيز بستاني فاكيفرا شك ميرو الدنيا خوش بو كفري هناك بلا وبون او كفري خم جوزي راسكم شكل ودلال بكم كفري تجي هناك جدا خويات كن از باورم لكفرزو كفري في اواي تنن لكفرزو تن متفر كيش جيكي اينا پیدا کرن نسبين اينا مدياد اينا ماردين اينا بلو تفدانه هف از فانا كي زمانه پیشم از فانا كي خمشلاله ان شاء الله تلفيدي اوا بگينوسا از الفيرا واكما يعني دما مرف بگشتي وسا لبخچه دنيره بهنا ديروك جيتي سويلته دهنا كفرين ديروكي هنا بهنا ديروك جيتي ديروكا خوشي الهندرويا
لهندر چه هەیە Hundir tiştê delaltir hene. Got dixwazim di nav xanî de navxayîn din ha. belê ya tiştên bi çi rengî hene Tiştê bi her rengî hene. Mêve got dixwazim her mêzîmê teva jî mêzên temaşa ku me bîn. belê di beçmane be Dêm derbasên dir temaşevanê nêjar li vê de em tişteka dî hînbûn kekê Elî dibêje li hundir muzexaneyek min heye dekan bi hev re lê binêrin bi çi heye û yek bi yek em li ser kûr bibin bêka dîroka we çi ye sanatê min e hat sanatî dibêjin. Tabiye gojim min çêtir û ji min delaltir jî çêtkir hene evnekê jî yeteneka min e min bixwe geliştirmiş kiriye. Evnekê mesela tiştekî halê ez karim şanî bidim. ji me re bixwîne jî te tiştin jî sernivîsan ne Bi Kurdî hatiye nivîsandin. Evîne te wek bayê ku dixwazim pê bigirim mi dimrînê. Evîne te wek bayê got pê digirim ti min geştikî. saeta te xweş gotin jî yê te ne an Gotin nê min gotin ev mijcîkî raştiyê min li virê nivîsan bi vî şeklê hat sanatî. belê dîsa jî deng û saeta te xweş pem dibêjin em gera xwe berdewam bikin Li virê jî mesela ew hene çîzim hene li virê jî min ji hevalekî re ayla wî ye ew dibe soy axa jî. Min avenekê tev nivîsandiye min derbasî vê tabloyê kiriye serê cam kim û hinekî dîş nexş kim û ez ê jê re hediye kim inşallah. belê saet xweş wekî din em digerin Verê mesela ewkêm hene tiştê tarîxî sewîl hene. Li wirê weke nivîştokê şekil danên morîk pê vekirine nexş kiriye ew heye. Tiştê zamanê berê lambe hene, lambeyê gazê dibêjinê ê ku mazotê şoxlîn. navê we li cem we çi dibêjin çira dibêjin lokuz dibêjin Naviya dibe çira dibe lambeyê gazê. Wilo başka naviya nizanim ev e. te behsa we sewîla kir dîroka we sewîla çi ye çi qas dikevinin Dîroka we sewîla kevinbûna we ez hewqa nizanim çiqa kevinin. Lê ez zanim nêzîkê 20 sal ê hebe. belê temaşevanên hêja vêga jî em hatin menzela kêlekê ya kekê Elî bi rastî jî ji muzexaneyeka normal ti kêmayiya vê tune ye ji tûrika bigirin heya sewîla ji sewîla bigirin heya çiraya heya pirtûkên dîrokî çi ûn bixwazin heye vêga jî em ê mîkrofonê dirêjî kekê Elî bikin bêka bila ew behsê bike Berê hevalê azad vêga ev tiştê ku li virê tev civiyane min tev herkê ji welatekî ji bajarekî anîne min dane hev. Tev jî yanî tarîxa teva jî heye û tev jî yanî bi zorayî dayên min civandina. Lê belê ciyê min piçekî ji ware teng e yanî eşya sahfin û cî teng e niyeta me heye ku ez vêrê piçekî wilo daha te bidime hev rafina ji ware çêkim û şewqa virê piçekî zêde bikim bixume tam weke müzeya bajarekî ku millet were ji xwe re jê temaşe bike ji xwe re tarîxa xwe meyzênê ji xwe re va tiştê dîrokî teva bibînê ku ji kur hatiye û ji kurê hatiye vê dewrê û zamanê bavokal de çilo hatin ev eşyayê virê çilo hatine şoxlandin bi çi awayî hatine vê demê ez dixwazim ku ewnekê jî ji xwe re serê bifikirin geçmişa xwe zanibin geçmişa me û însanê me hemda nebe ji ser dinê ji bî wilo min ev civayî kiriye û ez hê jî li serê axivim hê jî got tiştine kevin û tiştine kevnere li cîna ku bikim destîm hê jî zêlê zêde bikim û ez ê hê jî virê xweştir bikim inşallah. belê em jî dibêjin dest û rihê te sax be vêga jî hunermendekî ciwan li cem min e em ê vêga jê bipirsin kî ye çi dike û armanca wî çi ye belê merheba ji te re Merhaba serçavam xêratin. spas navê te bixêr pêşî em te nas bikin Navim Serhat vî gundê jiyana xwe dimeşênim eşkever zoma
19 salî me. Sa Ez bawerim berova jî gundiya gundî zêdetir bi erd ve mijûl dibin, sewala ve mijûl dibin, lê tu bi hunerê ve mijûl dibî. Sebebê vê çi ye? erê rast e erdane fıstık pêşketiye virê lê belê got ka ez jî min amûrekî bikar mixwast amûrekî kar bênim min jî tembûrê bi dest pê kir vêga jî tembûrê lê dixwim sa kêfxweş im pê. Baş e, ciyekî ku divê xebatê awayek profesyonel dimeşînî heye? Erê Batmanê navenda çanda mizgîn li wirê cî distênim tembûrê dixwim li wirê jî li wirê me. Belê. Wekî din armancê te ji bo hunerê di dema pêş te çi ne? Çil pêşiya te, tu çil pêşiya xwe dibînî? Wallah ça bêjim ez dixwazim weke vêga ciwan me ez dixwazim pêşiyam de ez muzîka Kurdî pêş bixim armanca min ew e. Belê, baş e. Niha tenê tu li tembûrê didiyan û wekî din enstrûmanê tu dikarî bikarbînî hene an tune ne? Gitarê biçikî kar tênim ana enstrûman yanî tembûrê dixim setar cûra carê sehne de kar tênim. Te got sehna de bikardînim. Bernameyên ku tu derketî we pêşkêş kirine derketine pêşberî gelan jî televizyonê de çêbûne? Erê çêbûn şo komeke me heye me jî ava kir tev gişî ciwanin kolektifa Rîtmên Azad em jî derdkevine bernama Batmanê de vêga derdkevin lê belê dervêj çêbin em dikarin yani ew derfete bin em dikarin. Lê hûn hîn û derneketine derva ne wisa ji bo bernameyan? Na hê me nederketiye Batmanê tenê em derdkevine bername de. Baş e. Niha em dixwazin ji te çend strana jî godar bikin. Serçavere sirang. Spî bûye, spî bûye, çiyayê me berfêlêkim. Spî bûye, spî bûye, eşte dûrim tijmin dûrim, tim zivistan spî bûye, eşte dûrim tijmin dûrim, tim zivistan spî bûye. Buhar hatiye gundemem, soru zerbuye çiyayemem. Buhar hatiye gundemem, soru zerbuye çiyayeme, eşte durim tijmin durim,
Tim zivistan spi bûye Eşte durim tijmin durim Tim zivistan spi